ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Lapangan A, silakan turun. Tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot. Harap memasuki lapangan A partai 11. Emrafa Syaputra dari TI Bengkulu di sudut biru berhadapan dengan Fairuz Al-Hakim dari X-Fighter di sudut merah. Boro. Bersiap. So. Chung Hung, Chul Jun. Siap. Hyore. Jubi. Si. Cha. Gaman. Gaman. Pyuk Chul. Perhatian, lapangan A, partai 14 sampai 20. Silakan turun. Culjung. Perhatian, lapangan C, partai 19 sampai 25 silakan masuk ke lapangan. Jumbi. 준비. 시작. Lapangan C, partai 19 sampai 25. Silakan turun. Si. Cha. Gaman. Kita ulang lagi. 바로 쇼. Siapa ini di lapangan A harap bersiap-siap partai 12. Adip Pratama Wijaya dari Brigade Taekwondo Klub Jambi di sudut biru berhadapan dengan Bijak Arman dari Bakung Intido Jambi di sudut merah. Pelatih tolong dilihat Gaman. badannya. Partai 13, 14, 15, Gaman. 16. 출좀. Pyuk Chul. Partai 14, 15, 16. Silakan turun. Lapangan A. 준비. 시작. Chung Sang. Siap. Hyore.
Taekjang. Baru. So. Bersiap. Chung Hung, Chul Jun. Cek. Perhatian. Panggilan kepada Sabil Alvaro dari Kota Jambi. Partai 19. Hyangre. Perhatian. Si Cha. Gaman. Pyok Chul. Hung Sang. Serep Hyangre. Taekjang. Tuljum. Bersiap. Chung Hung, Chul Jun. Serep Hyangre. 차렷 경례. 준비. Cek. Satu. 준비. 시작. 시작. Hara memasuki lapangan A Partai 12, Adi Pratama dari BTC Jambi di sudut biru berhadapan dengan Bija Arman dari Bakung Intido Jambi di sudut merah. Gaman. Pyok Chul. 바로 쇼. Hung 대장. Sang. Serep Hyangre. Taekjang. 책. 피칭. 책. 출점. Bersiap. Chung Hung, Chul Jun. Cek. 준비. Serep Perhatian. Hyangre. Panggilan kepada Sabil Alvaro 시작!
dari Jambi. Partai 19, lapangan C. Syak. Sabil Alparo dari Jambi. Cek. Gaman. Piuk. Latihan. Lapangan A. 16, partai 16, 17, 18, 19, 20. Silakan turun. Partai berapa? Chung Sang. Siap. Hyare. Partai 14, lapangan Pecah. A. Silakan turun. Baru. Show. Lapangan A, partai 14, 16, 17, 18, 19, 20. Silahkan turun. Jelas. Bersiap. Chung Hung. Chul Jun. Lapangan 19. Culjung. Lapangan C, partai 19. Siap. Sabil Hyare. dari kota Jambi. Cerut, Chungle. Jumbi. Chungle. Si. Syak. Si, cut. Sabil Alparo dari kota Jambi. Lapangan C, partai 19. Gaman. Piuk Chul. Sabil Alparo dari Jambi. So. Tejang. Hung Sang. Siap. Pichun. Hyare. Tekjang. 출중. 준비. 시작.
Partai 14 lapangan A, silakan turun. GSA sama Saint John. Baru. So. Bersiap. Chung Hung, Chul Jun. Siap. Yore. Panggilan untuk Nurul Iksan Muhammad Jumbi. dari Ponix DC. Untuk Si. kategori Sya. Pomse prestasi cadet. Nomor 45. Gaman. Pyok Chul. Chung Sang. Siap. Yore. Tekjang. 조중. 체력 경례. 준비. 시작. Bersiap. Chung Hung, Chul Jun. Harap memasuki lapangan A partai 13. Rido Rajib Pratama dari Siap. Andromeda Club di sudut Yore. biru berhadapan dengan Gazi Fatudin dari Champions Taekwondo di sudut merah. Jumbi. Si. 바로 Sya. 쇼 대장. Gaman. Pyok Chul. 표정. 조중. Chung Sang. Siap. Yore. Tekjang. 준비. 시작.
Bersiap. Baru. Show. Partai 14 dari Saeng John. Lapangan A. Bersiap. Chung Chuljun. Partai 16. Turun, silakan turun. Lapangan A. 17. Lapangan Siap. A. Hyare. 준비. 시작. Baik, mohon perhatian kepada kelas prestasi yang akan bertanding besok. Bersiap-siap kita melakukan penimbangan jam 2 siang. Gaman. Jadi yang tanding besok kami persilakan untuk bersiap-siap Yuk, melakukan penimbangan. Do. Bantu aku do, sini do. Do, panggung. Panggung 중상. di panggung. 세력. hyare. Rido di panggung. 백장. 조중. 차렷 경례. 준비. 시작. Bersiap. Junghung Chuljun. serep hyare. 준비. 시작. 가만. 바로 벽중. 쇼 대장. 홍상 serep hyare. 대충 백장. 조중. 준비. 시작.
Bersiap. Baru. Chung Hong, Chung Jun. Serep, Hyore. 준비. 시작. 가만. 뿅쭉. 홍상 serep Hyore. Bersiap. Chung Hong, Chul Jun. Perhatian, lapangan C, partai 22, Nizam dan Ahmad Fakri, silakan turun ke bawah. serep Hyore. 준비. 시작. Perhatian, panggilan kepada Ahmad Fakri 가만. dari Jambi. 뿅쭉. Ahmad Fakri dari Jambi. 중상 serep Hyore. Tekungsang serep Hyore. Tekjang.
Bersiap. Chung Hung, Chul Jun. Siap. Hyore. 출중. 준비. 차렷. 차렷. 경례. 준비. 시작. Stop. Hong, merah. Merah. Belum. 준비. 시작. Gaman. Pyok Chul. Chung Sang, Siap. Hyore. Taekjang. 바로 쇼 대장 Bersiap. 피처 출중 준비 시작. Hara memasuki lapangan A partai 14. Muhammad Rafi Pratama dari Saint John Sumsel di sudut biru berhadapan dengan Muhammad Ibnu Sina dari Garuda Sriwijaya di sudut merah. 바로 쇼 Perhatian, panggilan kepada Muhammad Gibran, Partai 23, lapangan C. Bersiap. Sultan. Khalid di sudut biru, Khalid. Hidayatul di sudut merah. 경례 준비
시작! 출중. 그만! 배웠죠? 차렷 경례. 16 ini ya. Di sini 준비 19, 17. 시작. Cek. Partai 총 17. 선! 17 lapangan Beja. A. 19. 17. Nah ini 18. Nah, 바로 partai 18. 18 turun turun. 쇼 대장. Lapangan A, lapangan A. Partai 18 lapangan A. 서준! pitcher. Pelatihnya tolong dilihat lagi bagannya. 출중. 차렷! 경례! 준비! 시작! 준비 시작. 그만! 배웠죠? Partai 18 lapangan A, silakan turun. 홍상! 차렷! 경례! 대장! 바로 Partai 오. lapangan A. 서준! 차렷! 경례! 준비! 시작! 그만! 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 20 tadi siapa? Nanti ya cari kursi dulu. 알토프 나디아. Pintu lagi duduk dulu. 준비!
시작! 출중 차렷 경례 준비 시작! 그만! 표정 대장 빗줄 출중 서준 준비 시작! 차렷 경례 준비 시작! 그만! 표줄 바로 소 충성 차렷 경례 대장 Kondo dan Huprem di sudut biru berhadapan dengan Octavilia dari BTC Jambi di sudut merah. Perhatian, panggilan kepada Muhammad Gibran Ramadan dari Sumsel. Lapangan C, partai ke-23. Lapangan C, partai ke-23, Muhammad Gibran Ramadan dari Sumsel. Sabam Armando, Sabam Armando. Lapangan C, Sabam Armando. 서준 Sabam Armando. Lapangan C, sini. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. 준비 시작!
바로 쇼 대장 빗줄 Partai 18 lapangan A atas Tujuh. nama Sivia Putri Haula dari Tiger ke Palembang. Silakan turun ke bawah. 차렷 경례 준비 준비 시작 시작 바로 랑이 그만 차렷 경례 준비 시작 바로 쇼 그만 배웠죠 satu kali lagi 차렷 경례 준비 시작 출좀 그만 차렷 경례 배웠죠 준비 Rido. 시작 후상 차렷 경례 대장 바로 쇼 대장 서준 빗줄 차렷 경례
준비. Harap memasuki lapangan A partai 16. 출중. 시작. Keila Fahira dari Royal Taekwondo Club di sudut biru berhadapan dengan Naila Syafira dari Podium Taekwondo di sudut merah. 준비. 시작. Lapangan A. 그만. Partai 18. Silakan turun. Dari Tiger Club. Tiger Club. 총사. 차렷. 경례. 대장. 바로 쇼. 21. 솔준. Partai 21 sampai 25. Lapangan A silakan turun. Langsung ke tengah sini. Atlet Chung Hung. 차렷. 경례. 준비. 시작. Partai 49. 그만. 뷰줄. Christian dan Marcel. Christian Marcel. 중상. 차렷. 경례. 대장. 출중. 차렷 경례. 준비. Partai 시작. Partai 21 lapangan A. Raihan Rasyad dari Lampung Taekwondo Team, silakan turun. Sekali lagi lapangan A, Partai 21. 솔준. Raihan 차렷. Rasyad dari Lampung. 경례. 준비. 바로 시작. 쇼 대장.
Come on. Pyeongchul. 피줄 중상. 차렷 경례. 대장. 출중 Perhatian, lapangan B prestasi dilanjutkan dengan 준비 Kyurugi. Harap bersiap-siap partai Siap. 1 sampai 6. Lapangan B prestasi Kyurugi. 소준. 차렷 경례. 바로 쇼 Mohon perhatian kepada para pelatih, harap bersiap-siap di lapangan B. Itu setelah partai Pomse langsung sambung Kyurugi prestasi ya. Prestasi kadet putri under 55 kg. Lanjut Sini. partai 1 siap-siap. Perhatian, Gali Kalimasada dari kota Serius? Jambi. 차렷. TI Lampung. Atletnya mau main ini. Lapangan A. 출중 Partai 18. Aquinsyah Aulia Andini dari Lampung Taekwondo 차렷 Team. 경 Harap memasuki lapangan A Jambi. partai 17. Syafira Naila dari TI Kota Jambi di sudut biru berhadapan dengan Raisa Azahra dari Nusa Klub di Siap. sudut merah. 준비. 시작. Tiger Club. Lapangan A. 바로 Sini, di tempat Baru. tunggu. Di tempat tunggu. Mempenjat. 쇼 대장 Di 그만. sini tempat masuk. Sabem penjat. 그만. 배우죠. Benny Jatman. Sabem.
Salah ke belakang. Bembeni. Hei. Nah, iya benar, sini. Salah, jangan ke sana. Ke arah pintu masuk. Hung San, Ruang tunggu, Cepat. ruang tunggu. Kyongre, Taejang. 피줄. Atlet 줄좀. 준비. 시작. Suljun, Partai 21. Lapangan A, silakan turun. 바로 소. Lur, 차렷, pindahlah sini. 경례, Kaki aku bingung. 준비. 시작. 그만. 뼈쪽. 중산. 차렷. 경례. 대장. Perhatian, lapangan A, partai 21 sampai 25 silahkan turun. 조좀. 차례 경례. 준비. 시작. 바로 소 대장.
배철 출중 준비 시작 Lapangan A, partai 21 sampai 25 silakan Selanjut. turun. 차렷 경례 준비 바로 시작 Partai 21 sampai 25 So. silakan turun. Lapangan A. 그만 배우죠 홍상 차렷 경례 대장 panitia ke lapangan B panitia 1 Tambahan. Catat lagi. Harap bersiap-siap di lapangan B, partai Pumse Freestyle atas nama Fahrezan Salvatorio dari TI Kota Jambi, Elvan Ananda Putra dari TI Kota Jambi, Nadira Putri dari Sumsel Pacak. Rido. Remote. 서울전 차렷 경례 Pakai stand orang nari-nari tadi. 준비 시작 그만 배웠죠
Lydia, dan Nadia. Oke. Culjum. Hara memasuki lapangan A partai 18. Sivia Putri dari Tiger Club Palembang di sudut biru. Cerut. Berhadapan Kyongre. dengan Hairia Ramadhani Tejang. dari TI Bengkulu di sudut merah. TB dan Pyongwon. Lihat di layar. TB dan Pyongwon. Oke. Cerut. Kyongre. Harap 준비. ke area tunggu atlet lapangan C. 시작. Pelatih TI Kota Jambi dan Sumsel. 설전. Pelatih TI Kota Jambi. 바로 차렷. 경례. 쇼. 대장. 준비. 시작. Sabam Wiwin atau Sabam Jimmy, TI Kota Jambi. 필출. 조좀. 바로. 뷰줄. 준비. 시작. 중상. 차렷. 경례. 대장. 바로 쇼. Cek. Dua dan partai 23. Silakan turun ke bawah. Partai 22, 23, 24 sama 25 silakan turun ke bawah. Lapangan A. Oke, perhatian untuk atlet freestyle POMSE.
Freestyle Pomse agar bersiap-siap memasuki lapangan di lapangan B. Terima kasih. Freestyle Pomse in court B. Thank you. 차렷 경례. Harap memasuki lapangan partai Pomse Freestyle. Fahreza dari TI Kota Jambi. tukar. Fahreza dari TI Kota Jambi. Kategori kadet. Silakan memasuki lapangan. 차렷 경례. 준비. Sekali lagi, Pomse Freestyle Kadet Putra dari TI Kota Jambi. Fahreza. 준비. 시작. 바로 배웠죠? Pelatih TI Kota Jambi mana? Ke lapangan C, lapangan C. Pelatih TI Kota Jambi. 중상 차렷 경례. 대장 Pelatih TI Kota Jambi. Siap-siap ya, 5 menit. 5 menit, jangan lama. Pelatih Sumsel Pacak, Pomse Freestyle. Lagunya silakan diberikan ke sound man. Pelatih Mama Jum, harap ke lapangan C. Pelatih Mama Jun. Mama Jun Taekwondo Club. Harap memasuki lapangan A, partai 19. John Raja Mikael dari Londers Jambi di sudut biru. Berhadapan dengan Fitrah Muhammad dari Predator Taekwondo di sudut merah.
Suljun. Partai 23 sampai 25, silakan turun. Lapangan A. Chariot. Kyongre. 준비. 시작. Perhatian. Lapangan A, partai 23 sampai 26, silakan turun. 바로. 뷰줄. Partai berapa? 홍상. 차렷. 경례. 대장. Partai 23, 25, 26, lapangan A. 소준. 차렷. 경례. Pumse freestyle prestasi. Fahrezan Sembi. Salvatorio Tandra dari TI Kota Jambi. 시작. Cek partai Pumse freestyle, lapangan B, silakan dimulai. 바로. Harap pelatih sudah memberikan musiknya ke bagian soundman. 홍산. 차렷. 경례. 대장. Untuk Bapak Soundman, musik freestyle apakah sudah siap? Sekali lagi lapangan A, partai 23, 25, 26, silakan turun. Lapangan A.
Suljun. Volumenya ditambah. Volumenya bisa ditambah lagi. 차렷 경례 준비 시작. Chojun. Double, ini double. Inilah main, yang ini main di depan sebelah. 바로 차렷. Sudah main. 경례. 표정. 홍사 차렷 경례 대장. 차렷. 경례. 서울준 서울준 차렷 경례 준비 시작. 준비. 바로 바로 표정. 홍사 차렷 경례 대장. 소준 소준
Paro. Paro. Show. Piucul. 흥선 차렷 경례 대장 서준 차렷 경례 준비 시작 바로 뷰츠 중사 차렷 경례 대장 T24 서준 Partai 25 lapangan A 26 lapangan A. Silakan turun. 차렷 경례 준비 시작 Hara memasuki lapangan A Partai 20. Rido Juni Angga dari Real Team di sudut biru berhadapan dengan Muhammad Fikar dari TPC Academy di sudut merah. 바로 표준 차렷 경례 대장 뷰츠
중상 초전 차렷 경례 대장 차렷 경례 준비 술준 차렷 경례 준비 시작! 바로 표출 바로 쇼 중상 차렷 경례 대장 술준 차렷 경례 준비 준비 시작 바로 표출
배틀 충성 경례 차렷 경례 대장 대장 Silakan turun ke bawah partai 26 sampai partai 28 di lapangan A. Nadira dari Sumsel Paca. Sama Bramo. Mano? 수준 Nadira dari Sumsel Paca. Silakan memasuki lapangan. Freestyle 차렷! Pumse. 경례 준비 Sabang Bramo. 시작 Sabang Bramo. Mano atletnya? Atletnya mana Sabang Bramo? 바로 Ini di lapangan C. Mana atlet freestyle-nya? Nadira. 뷰출 Nadira Bumse Freestyle Senior Putri. 흥사 차렷 경례 대장 Partai 26 sampai 28 silakan turun di lapangan A. 차렷 경례 수준 차렷 경례 준비 Cek. Baik, mohon perhatian, lapangan B dilanjutkan dengan Kyurugi Prestasi. Lapangan B Siap. dilanjutkan dengan Kyurugi Prestasi. Mohon panitia untuk bisa memperbaiki lapangan. Harap memasuki lapangan A partai 21. Emprana Akbar dari Sumsel Paca di sudut biru berhadapan dengan Raihan dari Lampung Taekwondo di sudut merah. 바로 뷰출 흥사 차렷 경례 대장
Suljun. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로 뼈줄 중상 차렷 경례 대장 수준 coach tukar atlet 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로 뷰즈 Lapangan A, partai 26, 27, 28, silakan turun. 흥사 차렷 경례 대장 Partai 22, lapangan A. Partai 22, lapangan A, silakan turun ke bawah. 수준
perhatian. Lapangan C, Cara. partai 31 Kyongre. sampai 35. Silakan turun ke bawah. 준비. 시작. 바로 뷰추. 중사. 차렷. 경례. 대장. 서준. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로 뷰추. 중사. 차렷. 대장.
Soljun. 차렷 경례 준비 시작. 바로 뷰쭉 중상 차렷 경례 대장 차렷 경례 준비 시작. 바로 뷰쭉 뷰쭉 흥상 차렷 경례 대장 Panitia Lakban Kuning 승준 차렷 경례 준비 시작.
Baro. Future. Hong Seng. Teja. Harap memasuki lapangan A partai 23. M. Shefa Al-Mutashim dari Tiger Karigamas di sudut biru berhadapan dengan M. Faras Saputra dari Dojang RC di sudut merah. Sun Jun. 체력, 차례. 준비. 시작. 바로 퓨즈 순진 체력 차례 준비 시작 바로 퓨즈
정승. Suljun. 차렷. 경례. 준비. 시작. 바로 뷰츠. 홍상. 차렷. 경례. 대장.
Suljun. 차렷! 경례! 준비! 시작! 바로 뷰츠 Hara memasuki lapangan A partai 24. Bijak dari Bakung Intido Jambi di sudut biru berhadapan dengan Arsyad dari Podium Taekwondo di sudut merah. 홍사 차렷 경례 대장 Fani, Fani. Fani. Suljun Red, tarik. 차렷 경례 준비 시작 Untuk bersiap-siap di lapangan B, partai pertama Kyurigi, prestasi cadet. Partai pertama untuk bersiap-siap Kyurigi di lapangan B. 바로 뷰츠 중사 차렷 경례 대장
Untuk bersiap-siap di Suljun. lapangan B, Calisa Azhari Masyun berhadapan dengan Dea Aldelwis Aulia Suljun. dari Dojang Dragon Star. Kyuri, Cara. sekali lagi Kyongre. Dea Aldelwis Aulia dari 준비. Dojang Dragon Star. 시작. Harap bersiap-siap partai 25 di lapangan A. M. Fauzo di sudut biru berhadapan dengan Gazi Fatudin dari Champions Taekwondo di sudut merah. Para. 뾰주. 중사. 차렷. 경례. 대장. 소준. 차렷. 경례. 준비. 시작.
Baro. Piucu. Hung Sa. Carut Kyongre. Tejang. Soljun. Harap memasuki lapangan A, partai 25. M. Fauzan Abian dari TI Bengkulu di sudut biru berhadapan dengan Gazi dari Champions Taekwondo di sudut merah. Perhatian. Chunbi. Lapangan C, persiapan. Fatan Azka Ibrahim dari TI Bengkulu dan M. Darlis Alpino dari Gavo. Fatan Azka Ibrahim, TI Bengkulu. M. Darlis Alvino. Sija. Setelah ini harap bersiap-siap di lapangan A, partai 26. Muhammad Ibnu Sina dari Garuda Sriwijaya di sudut biru berhadapan dengan Denovan Ramadan dari Akademi Garuda Putih di sudut merah. Fatan Azka Ibrahim, TI Bengkulu. Lapangan C, partai 36. Chung Sa. Carut Kyongre. Tejang. Soljun. Baik, panggilan sekali lagi untuk partai B. Dea Edelwis Aulia dari Dojan Dragon Star. Kyongre. Segera ke lapangan B sekarang. Chunbi.
시작! Sekali lagi, Dea Adelwis Aulia dari Dojang Dragon Star. Segera ke lapangan B sekarang. 바로 뷰츠 중사 차렷 경례 대장 Pemberitahuan untuk cek Dragon Star. Mana? Kita di sini ya. Dragon Star. Panggilan terakhir untuk lapangan B, Kirugi Prestasi, Dea dari Dragon Style. 솔즈 Panggilan terakhir, lapangan B, Kirugi Prestasi. Dea Aldewis Aulia dari Dojang Dragon Star. 차렷 경례 untuk lapangan B bersiap-siap dari nomor 4 sampai nomor 10. Segera merapat ke depan lapangan C sekarang. 준비 시작 Panggilan terakhir, lapangan B Prestasi Kadet Putri under 55 kg. Pada sudut merah, Dea Adelwis Aulia. 바로 뷰츠 Diberitahukan kepada partai 26 lapangan A, M. Ibnu dari Garuda Sriwijaya di sudut biru berhadapan dengan Denovan dari ATGP di sudut merah. Segera merapat ke meja panitia. Harap mempersiapkan diri. Lapangan B, Kirugi Prestasi Kadet Putri under 55 kg. Kaisa dari Dojang Panda Taekwondo Club berhadapan dengan Hafiza dari Pegasus Indonesia. Harap mempersiapkan diri. Sekali lagi kepada Muhammad Ibnu Sina dari Garuda Sriwijaya dan Denovan Ramadan segera merapat ke meja panitia. 차렷 경례 준비 시작 Perhatian, persiapan, lapangan C. Partai ke-37, Muhammad Saka dari Speed Kick, Muhammad Abizar dari Mandro.
Untuk lapangan B dari partai 4 sampai partai 10, Kyuri, prestasi cadet. Baro. Piucu. 홍사 차렷 경례 대장 Sultan. Perhatian, Muhammad Saka Arya dari speed A, speed kick. 차렷 경례 준비 Muhammad Saka, partai Siap. 37 lapangan C. 바로 퓨즈 중사 차렷 경례 Perhatian, persiapan Muhammad Saka Arya, partai 37 lapangan C, segera turun ke bawah. Muhammad Saka Arya, partai 37 lapangan C. 소준 차렷 경례 Sekali lagi, Muhammad Saka Arya dari speed kick, partai 37 lapangan C. 준비 시작
Para. Future. Chung-sang 차렷 경례 대장 Perhatian, Muhammad Saka Arya dari Speed Kick Partai 37 di lapangan C, ditunggu sekarang. Inhil. Kepada coach TI Inhil, harap merapat ke lapangan. Bersiap-siap Partai Solden. B, Kaisya Meza Zeliedra dari Dojang Parida Taekwondo Club melawan di sudut biru melawan Hafiza Khairanofri di sudut merah dari Pegasus Indonesia. 차렷 Panggilan 경례 pertama, Partai 37C, Muhammad Saka 준비. dari Speed Kick agar segera memasuki lapangan sekarang juga. 시작 Persiapan Partai 3, Claudia Dwi Marpaung dari STC Maragi di Perhatian. sudut biru melawan Marsha Fiona dari Angkasa Taekwondo Club di sudut Paro. merah. Perhatian kepada Muhammad Saka Arya Future. dari Speed Kick, ditunggu di lapangan C, Partai ke-37. Muhammad Saka Arya. humsa Panggilan Cara, kedua, Muhammad Saka Gombe, Arya dari Speed Teja. Kick agar segera memasuki lapangan juga. Panggilan kedua untuk Muhammad Saka dari Speed Kick untuk memasuki lapangan C sekarang juga. Setelah ini harap bersiap-siap Partai 38, 27 di Partai lapangan 38, lapangan C. Jabar Azami, Gio Hermansyah. Jabar Azami. Segera memasuki lapangan Partai 38C. Jabar dari Real Team di sudut biru berhadapan dengan Gio dari SKA Team di sudut merah. Segera memasuki lapangan C sekarang juga. Persiapan
Partai 39 Muhammad Al-Arik Zahran Panggilan dan Muhammad Gibran Ramadan. Panggilan kedua Muhammad Partai Gibran Ramadan Lubuk 38C. Linggau, lapangan C. Panggilan kedua Partai 38C, lapangan C, Jabar Azami dari Real Team agar segera memasuki lapangan C sekarang juga. Pomse lapangan E segera mempersiapkan diri. Panggilan untuk partai 5 lapangan B segera merapat ke depan lapangan C sekarang. Harap memasuki lapangan partai 27 di lapangan A. Nazla Hairunisa dari DKD Klub di sudut biru berhadapan dengan Salsabila Khalifa dari Champions Taekwondo di sudut merah. Untuk lapangan B, partai 5 sampai partai 10 segera merapat ke depan lapangan C sekarang. Sekali lagi, untuk lapangan B, partai 5 sampai dengan partai 10 segera merapat ke depan lapangan C sekarang. Setelah ini di lapangan A bersiap-siap partai 28. Putri Zivana dari Geta Taekwondo Tim di sudut biru berhadapan dengan Ulfa Zahira dari Derajo Klub di sudut merah. Fitri Septrianti dari Dota. Coachnya, lapor dulu. Sabem Ramo.
Suljun. Segera memasuki lapangan partai 39C. Muhammad Al-Arik dari Dekade di sudut biru berhadapan dengan Muhammad Gibran dari Papa Klub Lubuk Linggau di sudut merah. Segera memasuki lapangan C sekarang juga. Sijak. Paro. Yukjun. Cupsa. Panggilan Cara. kedua untuk Kyongre. partai 39C. Muhammad Gibran dari Papa Klub Lubuk Linggau. Segera memasuki lapangan partai 40C. Adisata dari Taekwondo Dendrom di sudut biru berhadapan dengan Muhammad Farel dari Taekwondo Dendrom di sudut merah. Segera memasuki lapangan partai 3B. Claudia Dwi Marapung dari STC Meragin di sudut biru melawan Marsha Fiona dari Angkasa Taekwondo Club di sudut merah. Panggilan. Harap bersiap-siap. 차렷. 경례. Kirurgi prestasi lapangan B. Partai 4 Adinda Virgiana Nia Roslian dari Taekwondo Dojerem Gapo di sudut biru melawan Dina Salsabila Hisana dari Nusa Club di sudut merah. Panggilan untuk Paro. partai 6. Yukjun. Lapangan B. Mufida Aurifia Fairus. Ditunggu di depan lapangan C sekarang. 중사. 차렷. 경례. 대장. Harap memasuki lapangan A, partai 28. Putri Zivana dari Geta Taekwondo di sudut biru berhadapan dengan Ulfa Zahira dari Derajo Club di sudut merah. Kaki kanan, kaki kanan. Kaki kanan. Ya, kaki kanan. 서준. Kaki yang kanan. 차렷. 경례. Untuk bersiap-siap partai 5 dengan sampai dengan partai 10. Untuk lapangan B ditunggu di depan lapangan C sekarang. 준비. 시작. 바로
Pyulchun. Persiapan lapangan C Chung Sa partai Carat 41 Kyongre Ahmad Teja. Zahiradi dan Melvin Kastara. Oh DKD Club Ahmad Zahi ini. Perhatian Melvin Kastara Saing Soljun. Sumsel. Melvin Saingjong Sumsel. Soljun. 차려 경례 준비 시작. 바로 표준 차렷 홍상 차렷 경례 대장 설준 차렷 경례 준비 시작. 바로 율준
Bersiap-siap di Cung lapangan B, Sang. Kyorugi Prestasi Cadet Putri Under 55 kg. Kyongre. Partai 4, Adinda Virginia Roosevelt dari Taekwondo Durjen Gopa. Di sudut biru melawan Dina Salsabila Hisana dari Nusa Club di sudut merah. Untuk bersiap-siap. Soljun. Partai 6, lapangan B, Mufida Aurifah Segera Mairus memasuki lapangan. dari Saijon Sumsel. Partai 4, Adinda Virginia Roosevelt dari Taekwondo Durjen Gapo di sudut biru melawan Dina Salsabila Hisana dari Nusa Club di sudut merah. Harap bersiap-siap. Kyorugi Prestasi Cadet Putri, Junbi. lapangan B, Partai 5. 준비. 시작. Arjuna biru. Rani merah. Dea Adelwis Aulia dari Dojang Dragon Star di sudut biru melawan Zetina Kuiti Fontam dari Predator Taekwondo Klub Muara di sudut merah. Perhatian. Fakri Asafik. Fakri Asafik dari TI Bengkulu. 후사. 차렷. 경례. 대장. Fakri Asafik TI Bengkulu.